Izan behar da, pixka gehiago ezagutzeko paloteado zer den. Azpimarratu behar da, paloteado ez da bakarrik dantzak. Paloteado dira, antzerkia ere, zenbait personaiak daude, Rabadan, Mayoral, Ángel eta Diablo. Bueno, pues hemen gaude, Nafarroako dantzarien biltzarretik antolatzen dugu, hemen Sarasate pasalekuan, iaz hasi ginen Nafarroako dantza taldeak ekartzen, gure asmoa zen Iruñatik kanpo beste dantza taldeak ekartzea, eta iaz hasi ginen, esan dudana, eta aurten etorriko dira gaur, dago Ribaforada taldea, eta igandean izango da Otsagabiako taldea ere. Gero, aste artean beste talde bat etorriko da, ez, hemengoa da, hortza da, Iruñako beste dantza talde bat. Eta, bueno, Ribaforada taldea bere repertorio propio egingo du, eta hori asko zobe haiek aurkeztu aldute. Ellos lo pueden decir mucho mejor, repertorio.
visto el paseo. Conseguir sacar a los puentes. Ya de momento, vamos a ver, tenemos al primero aquí, necesitamos luces, pero yo creo que, a ver si están subiendo ya. Que no la han oído, que hay que llamarlos un poco más, va, a ver, que hay que llamarlos. ¡Que se baile la torre! ¡Que se baile la torre! ¡Que se baile la torre! ¡Que se baile la torre!
24 de agosto, ¿eh? Nos haría una ilusión tremenda veros ahí alguno. Muchas gracias y ¡viva San Fermín! Oso ongi pasa dugu hemen San Ferminien eta abuztuaren 24an Ribaforadan paloteado dantzatzen dugu.